nagpatuyon, kaparmers. Bak kami payagpakan ti manok. Ken baka. Kami patayuan pa ji baka ka farmers. Arite kami lapogan ka farmers magmagna. Imunadan ka farmers gawaan kayo. Ka farmers mapakpakan ji manok min. Dito yung kaldingan. Arito pa di ka kalding ka farmers. Dapat data di puro kaparmers. Buwan ka farmers. Ado ti manok mi di balay, ado pa ti manok mi dito yung kaldingan, kanjay kalapaw. Farmers, pakanan mi pa di manok mi nga dadtoy, kalabaw ka farmers. Daligutan lagi di manokan ka farmers, magmangandan. Arite di kalabaw mi ka farmers. Dali ka farmers mi kalabaw mi. Ka farmers, painuman mi pa detoy baka mi. So, yan. Painumin min ka farmer. Kapantunan. Dato di kabayan nga ba kami 8 years na mitlo pa nga naganakan. Dato di may kadto nga anak na kun may katlo. Di nga minim mo nakot natay ta nagsakit. Dahil para midbi nga bumbaan nga iso ti pagininumanda. At takot iso ti samsementuan mi. Yay, yuray mo tay. Adda kami flood control nga naarami din so ang kami nga makapainom di karayan. Supay nga nagaramid kami ti bumbaan. Detakat 1 year kan 3 months na pay lang. Dito'y matkat ag 2 months na pa lang. So ka farmers, nalpastay nga na painom sodan at tanay pastor damanan. Kapantay man nagtrabahon. Nagtrabaho kami at tatag semento kami. Arito'y di kakadwa ka farmer. To'y dalme. Adrian Ken AJ, engineer and foreman.